Communication and Multimedia Minister Datuk Seri Ahmad Syafri Cik has ordered Pinas to ensure all cinemas in Penang to screen Tanda Putra from August 31st. In his Facebook posting, the cinema operators were not compelled to adhere to the MPPP's advice. He also said if there were any slanderous scene that could provoke racial hatred, as claimed by Penang Chief Minister Lim Guan Eng, a report to the police and the Film Censorship Board can be lodged. So hari ini kita datang untuk tukar kembali, mengambil tiket ni dan tukar kembali pada tarikh yang dibenarkan pada hari ini. Kita menyelar sikap yang berhormat Ketua Menteri atas ketidaktentuan amaran kepada Lim Guan Eng agar lebih konsisten, lebih terbuka dalam mengenai isu-isu seperti ini. Sebab isu kebanyakan kita melihat bahawa 95% yang penonton adalah terdiri daripada golongan kaum bumi putera, kaum Melayu, dan kita tidak ada masalah dalam menonton filem ini kerana ini adalah sejarah negara, sejarah yang tidak dapat kita ubah walau 1000 tahun yang akan datang. Badrul Hisham Bidin reporting for NST Online.